Sonke siphuma ama-background angafani kodwa amaphupho ayafezeka. Themba the hope, uzovuka kawo. Ungumuntu ngabantu. Ngingugoja ubuhlasa umdlanyoka intombi yakwaSibande eqhamuka phasi emakhaya. Namhlanje sivakashele indawo ilokishi elincane ebalibiza ngeMbalenhle. Kulapho sizofunda khona ngemvelaphi yethu ukuthi iyini indabuko. NgesiNgisi kuthiwa iyini i-identity. Namhlanje siphethe ama-artist wethu amabili uZi kanye noVukani kaMajola bazosixoxela kabanzi ukuthi iyini indabuko, ibaluleke ngani, izokusiza ngani empilweni uma usuqhubekela phambili, izofundisa nezizukulwane ezizayo ukuthi isiza ngani. Ake sibabuke namhlanje, ake sibamamele, sibaphe indlebe ukuthi basiphethele ini. Uzovuka kawo. Sanibonani emakhaya, igama lami uVukani kaMajola ku-channel yakho ye-YouTube, i-channel ye-Ember Squad. Lapho khona siphethe khona i-topic ethi ithemba lehope, uzovuka kawo. Lapho khona sinika abantu ithemba, abantu esibaphelelwe ithemba, sibanike ithemba baphile nabo, baphile impilo positive emphakathini. Angihambe ngedwa-ke, ngihamba uZinhle Makavilakazi. Thatha Zi. Sanibonani wabukeli, igama lami nguZinhle Makavilakazi, but as an artist igama lami sengisa uChris. So today topic esobe sibheke kuyo i-identity anakuthemba the hope. So benginokuzibuza ukuthi like i-identity ibaluleke ngani individually as abantu. Bengingathanda ukwazi uVukani ukuthi i-identity wena ibona into enjani ngokwakho kwazi. Ya, i-identity ngokwami ukwazi indlela engingayo, personal indlela engingayo. Yabona njengomntwana osesemncane uthi makazalwa athole ini, athole a-birth certificate. I-birth certificate inani, inama iningwane yakhe ukuthi lona ubani, uzalwe nini, ngamuphi unyaka. Ebese makasakhula lo mntwana lona-ke manje sekayaqala-ke manje athole i-identity yakhe. Makasazola sisemncane ngithi usuke angakabi ne-identity. Makaseqala ekhula-ke manje la khona sobona khona umntwana sekaqala manje uba ne-identity, sekuba nezinto, sekaba nama-characteristics ubona ukuthi lo mntwana sekakwazi ukwenza lokhu, sekakwazi ukwenza lokhu, sekakwazi ukwenza lokhu. Sokhona ukubona izinto lo mntwana akagudukizo, the way umntwana behave ngayo, izinto ezinjalo. Yile nto lena engithenge ukuyibona nge-identity. But sekuningi okukhona ngaphathi kwe-identity, but sizoqhubeka ngokuhamba kwesikhathi. Okay. Mina ngikufundile nge-identity. The-identity, most people wena ngendlela oyibeke ngayo ubeke ama-values ukuthi identity yini, ukuthi uzoba yini umuntu, lokubeka ama-values wakhona identity. I-identity ngendlela engiyifunde ngayo ukuthi yebo kona kuba ngendlela umuntu abangayo, but leyo ndlela leyo angayo loyo muntu loyo noma angaba nani, noma angaba nemali angabi nemali, but yena ahlezi like angale ndlela le angayo. Because most people into engiyifundile ukuthi kwabanye abantu they lose themselves, which means ba lose identity yabo ngenxa yokuthini i-identity yabo bathi nabayifuna like nabakhula basithola bayifuna based on izinto lezi abazoba nazo. But identity kahle kahle it sticks to i-character yomuntu ukuthi uba ngale ndlela le adalwe ngayo, no matter ilento le ama-values ngisho ukuthi afana nebonus yakhona ukuthi uyakhona umuntu ukwenza lokho, uyakhona ukwenza lokho. But i-identity ngayibeka ukuthini, in simpler form ngayibeka ukuthini, identity ngendlela umuntu angayo with or without izinto akhona ukuzenza. So ekuqhubekeni kwa this topic identity sinalokuthini esikhathini esiningi as you have seen i-youth esikhathini esiningi kuba yiyo elahlekelwa identity because bayakhula then looking up to other people, umuntu ahluleke ukufollowa i-journey yakhe. So engifuna ukukwazi kahle ukuthi umuntu wenzani like ukuze azithole and identity, because nginokubona ukuthi nawuchecka ka-identity thina into esilahlekelayo singabantu abamnyama ukuthi even traditionally thina singabantu abamnyama sinayo i-identity yethu. So yiphi like ilento le umbuzo ngifuna ukubuza ukuthi yiphi indlela umuntu azithola ngayo
identity. mayisuke seyimlahlekele noma Like ukusithola from the very beginning. Angisho nasikhula ngisho Yeah. uyakhula ubukele kubantu abadala. Then it comes to a point ukuthi sithole wena as a person ukuthi wena ubani. Yabo? To Yeah. identify yourself ukuthi uzinhle or uChris umuntu oso. Yabo? So ukusithola ngize ngifike kule level ngisithola ukuthi hayi mina vele ngize ngiconfirm mina vele ngumuntu oso. mina ngithola along the way. Sometimes singabantu siyaba confused ukuthi kahle kahle ngubani. But ekugcineni angithi kuya ngokuthi ukhule kanjani. Labantu laba bakukhulisile sometimes badlala indima ukuthini ugcine unaleyo identity leyo. But sometimes izongilahlekela, but sometimes ngizoyithola along the way ukuthi ngubani. Yabona? Uzovuka kawo. Yeah, sometimes umuntu ne uyahlala i-identity yakho ungayitholi ube confused ukuthi kahle kahle yini inhloso yakhe emhlabeni. Uphile nje uphile ngale ndlela lena ukuthi ukhuliswe ngayo. Mhlawumbe ukhuliswe abantu ukuthi ukhulele ekhaya ihlangahlangene ugcina ungazitholi. Maybe along the way lapho sogcine khona siyazithola sekuba nezinto ozidiscoveryo ngawo, izinto obungazazi. Mangenza i-example ngami ukuthi most of the time I wanted to be a soccer star. Ngitshela ukuthi ngifuna ukuba soccer star, ngithandazela ukuba i-soccer star. But at the end of the day I was not so good ku-soccer, even though bengithandazela ukuba i-soccer star. But along the way mangiloko ngiqhubeka ngithola ama-interest amanye ukuthi no, akhona amanye ama-interest, I can be a soccer coach. Because ngifilekile ukuba a good player elingaphumelela libe ne-future ku-soccer. But now I found out ukuthi I can be a soccer coach, I can be a leader. Wona kule nto bengivele bengifuna ukudlala ibhola, but manje I found out ukuthi manje kahle kahle identity yami ayikho la ekutheni angidlalele ibhola. Ikuphi isekutheni manje angibe ucoach, angibe u-leader walezi zinto lezi engizenzayo. Along the way futhi ngiphinde ngithole okunye futhi mangisesikolweni. Ngiphinde ngidiscover amakhono ukuthi mase ngikhona ukubhala. Mase manje sesiyafunda esikolweni sesenza i-poetry. Mase ngikhona ukwenza ama-poem. Izinto engizidiscover along the way. All this time bengingazazi ama-value wami. Bengingayazi into engiyifunayo, but ngithi ngifuna something, but lento bengiyifuna bekuyinto e-wrong. Bekungasiyile into lena ukuthi uNkulunkulu ungiphe yona. Ngilokho ngifuna into e-wrong, but now sengizitholile sengiyazi ukuthi la mina kumele ukuthi ngibe khona, kumele ngibe se-background, ngibe ucoach, ngithathele abantwana ngibasuse estradini ngibaphumelelise njengoba mina bengifuna ukuphumelela. Then sengine-chance yokuthi ngithathele abantwana laba ngiphumelelise amaphupho wabo kube yibo abaphumelelayo, nami sengiyojabula, nami lento bengifuna seyiyofezeka. Okay, siyabonga ne. Into engiyifunda ukuthi kahle kahle i-identity, it's something we discover throughout impilo yakho. It's not something ozoyithola in one day, but it's something ozokhula kuyona kube ijeni, part yejeni. Yeah. Okay. That's it. Ile ndlela yenzeke ngayo kimi engiyibonayo, but angeke sazi ukuthi mhlawumbe khona umuntu i-identity yakhe bakhona vele abangayithola kusese-early kube ukuthi le ndlela akahamba ngayo vele uhamba ngayo kuze kuyovalwa, asazi. But most of the time singabantu sinokwenza ama-wrong decision. Ekugcineni ngigcine sengitshintsha. Mhlawumbe nasesikoleni ngitshela ukuthi ngithanda lokho, ngihambe ngikwenze lokho, ngifike ekholeji ngikwenze, but ekugcineni sengiluze interest kuyo yonke lento lena. Sengiyazithola mina ukuthi kahle kahle ngoyisa isikhathi sami ngokwenza lokho. Mina kahle kahle nayi identity yami ngithanda lokho. Yeah, unfortunately abanye basizithola late sisenza amaphutha. Amara ngeke uzusho ukuthi late. Yeah. In all I can say ukuthi ngeke uzusho ukuthi late, ngeke futhi uzusho ukuthi but kuya ngejeni ukuthi umuntu like emhlabeni like ubekele isikhathi singakanani. So omunye angazithola mncane ukuthi uzoshesha ngidlula, but omunye sayasithola sekamdala. But leyo mina ngiprefer ukuthi uyithole somdala because uba more mature. Yeah. So
without any further ado, so engifuna ukwazi futhi okunye ukuthi kubalulekile ukuthi even i-identity yangena ngisho na-traditional as abantu abamnyama. So based on your knowledge, like basically knowledge ukuthi ukhona njani ukusithola, kubaluleke ngani, ukusiza ngani ukuzazi identity ukuthi ubuyaphi njengami umSuthu, but ngiclueless ukuthi as umSuthu like ngisichaze like kubaluleke ngani, kuyongisiza ngani. Ukusiza ekuthenini okokuqala isibongo sakho lesi onaso sisuka way back sokubokhokho bakho, abokhokho bakho abadala, abogogo njalo from generation to generation kuze kuzofika kuwo. Neyithakazelo nazo zisuka from generation to generation zizofika lana sikhona. So if kuba khona wena okuluzayo kusho ukuthi le information lena ekumele indlulele phambili kule generation elandelayo wena uzoyiluza, uzovuka kawo. I've been wishing for my life exist. I've been praying for my dreams away. I've been praying for my life. I've been praying for my dreams. I've been wishing for my life exist. I've been wishing for my life exist. I've been praying for my dreams away. I've been praying for my life exit. I've been praying for my dreams. I've been working every day. I've been trying to win, man, I'm God, I believe every time in I'm finna good, I'm gonna make millions, God, every time finna want me always sing, finna want bona bankata, God, feeling me in the fun of one, feeling so pandang on, very skilled, Muslim, season fucker like the mud. I pray to God, yeah, I'm living every day. I pray to God that, yeah, I'm alive, yeah, I do survive, thanks God. But yeah, it's hard in my life, it was all the sacrifice, all the pain. And in my way, I used to gain. I used to try in the rain, hoping every day, so long I am. I've been wishing for my life exist. I've been praying for my dreams away. Vuka kawo. Yonke ingane ithi mayivela emhlabeni ivele ifumbethe isipho sayo esandleni. Wonke umuntu unesipho sakhe esihlukene. Ngiyathemba babukeli nibonile kulo mshunu esiqeda kudlula kuwo manje ukuthi isipho into umuntu anayo. Sesibuyile manje ake siqhubeke. Vuka kawo. So kunkulumo lesigcine ngayo ikhona like ungathanda wena ukuku-add. Yeah, njengoba sekishilo ukuthi from generation to generation information iyandlula iye kwesinye isizukulwane njalo ize ifike kuwo. So uma kuba khona la lo wena ugcine ungakwazi kusho ukuthi nalabo abanye future yabo iyomoshakala nabo ngeke basazazi ukuthi bangabobani. Mina mangiluze identity yami kusho ukuthi nalabo abangilandelayo nabo identity bazoyiluza. Okokuqala amasiko, khona nje amasiko awenziwayo nje, mhlambe ekhaya mhlambe senzani sishisa impepho sikhuluma emsamo. Mangabe mina ngithuka ukuthi lezo zinto lezo angizingeni, bese kuba khona la sekufuneka khona ukuthi lezo zinto zenziwe. Angisazazi mina, sekuyinkinga manje ngoba angisazazi, sengilahle identity yami angizazi, and nalabo abalandela emva kwami angeke basazazi ngoba nami angizazi. Ithakazelo zibalulekile from generation to generation, leyithakazelo lezi lokho zindluliselwa kwabanye nabanye zaze ngazozithola nami futhi nami kumele ngiyidlulisele phambili. Kusho ukuthi manje uma izami ithakazelo sengingasazazi, kusho ukuthi manje sengibulele yonke generation eseza angeke nayisazazi vele
kusho ukuthi labo sogcina sesingasazazi manje ukuthi singabobani sibuyaphi ukudla esikudlayo kwesintu isintu sami ngigcine ngingasasazi vele ukuthi ngesintu senza kanjena amasiko ekufanele siwagcine ekhaya ngigcine sengingasawazi manje singasawenza amasiko kanti siyini singabantu bamasiko ekufanele siwenza amasiko. Uyabona kokunye abanye abantu mabenza imisebenzi bahlaba khona labahlaba khona abanye bahlaba imbuzi abanye bahlaba imvu mangingazazi mina ngeke ngazi ukuthi ngihlaba imbuzi noma ngihlaba ivuma kunomsebenzi angeke ngizazi ngizokwenza kuphela njengoba ngisho nabantwana bami angeke bazazi nabantwana babo angeke bazazi i-identity into ebaluleke kakhulu ukuthi vele lezi zinto lezi masizilandeleleni sizazi mangimuntu ngihlale ngizazi ukuthi ngubani ubuyaphi ngemvelaphi yami ngazi ukuthi abogogo babenzani uyayibona le ndaba kahle kahle wona ngendlela oyibeka ngakuthi nase uyitholile ngokosiko ukuthi ubelongaphi kubaleke ngani ukusiza lokho kusiza ukuthi nase i-generation lezolandela wena izochubeka kulolwazi lolu wena ulitholile before injalo. That's so good. But mina ngikhule kule generation le econfused ukuthi ukhona ama-beliefs ney'nkonzo ezahlukahlukene esikhonza kuzo. Okay, ngeke sigcile kuzo kakhulu but engifisa ukukwazi ukuthi zona ziba nomthelelo onjani especially when it comes to identity because kokunye uzojafika kwezinye iy'nkonzo abayifundi ezinto lezi osuyi-identifying as black people ekufanele ngabe sazilandela but nawufika kwezinye iy'nkonzo abayifundi ezo zinto so ngibona thina or siyalahleka thina or khona into eyenzakala so like njengomunye umuntu obukele right now ukuthi simsiza njani ukuthi akhona ukuzithi nasekasitholile ngokosiko ne kuyomsiza njani-ke ukuthi nasekufike kwezenkolo like kuyom-affecta kanjani? Inkolo yinto esifike sithi siyithole mhlambe sesithole sesibadala ifana nokuthi yinto esi-adoptayo ezinye izinto uyothi la uhlala khona udibane nazo usikompilo lakuphi la uhlala khona ukuthi uhlala endaweni vele nabantu abathanda inkonzo nawe adopt uyangena enkonzweni kodwa manje ekugcineni lokhu sekuhlukile lokhu kunguwe kahle kunguwe angeke uze ukubalekele lokhu kwesintu kunguwe it's a must ukuthi ukwazi it's a must ukuthi ukwenze ngoba ekugcineni kuyothi mase-affecta izinto zosiko uyohlala ungazi manje ukuthi kumele wenzeni uthole ukuthi nenkolo sekuba nzima ukuthi ikusize manje ekuthenini lungisa lezi zinto lezi esezikulandelayo lese ungumuntu onesiphiwo ngoba isiphiwo naso siyadlula from generation to generation wakukhona umthandazo ekhaya wakukhona umthandazo kwagogo akasekho manje sekashonile sekafuna ukuthi le gift kuyindlulisele sekayikhetha mina manje ukuthi undlulisela le gift kimi manje. Sonke siphuma ama-background angafani kodwa amaphupha ayafezeka. Themba the hope uzovuka ka. Inkonzo but ekugcineni naye umfundisi mazimxakile ugcine sekaphukutha manje sekaya esangomeni naye ayothi nayo into yangihlupha bo labo bakiwo mabasamfuna ukuthi enze the certain thing uyogcine naye seka-confused naye manje ngithi abantu mabangayilahli imvelaphi yabo mabangayilahli i-identity yabo mabahlale balangazelela ukwazi nge-identity yabo bangayilahliswa yinkolo zikhona maybe izinkolo ezingagcina ukuthi nesintu zicishe zihambelane kodwa manje uma ungene kule nkonzo lena engafuni maybe ukuzwa nje ngezinto zabantu abangasekho mama ngabe unesipho ekufanele ukuthi usinake bazokutshela ukuthi mhlambe moyo omubi then no moya ohlala nawe ukuwe angeke uzukuyeke kuyosafara wena ekugcineni ke manje inkinga yilapho ukuthi kuyosafara wena so
ngithi mina imvelaphi yethu asingayiyeki asihambe nayo imvelaphi yethu ngoba inkonzo izinto esizithola sesibadala futhi into esine-choice ukuthi siyafuna ukuyijoyina noma asifuni kodwa manje imvelaphi yakho ihamba nayo iyakulandelela awuna-choice ifana nefamily angeke uzikhethele ukuthi ufuna ukuzalwa kuyiphi ifamily abangani ungazikhethela nepartner yakho ungazikhethela kodwa manje imvelaphi yakho angeke uzikhethele ukuthi wena ubuyaphi mawubuye emakhaya le matatele emakhaya ole qwaqwe lisuthu kumele wazi imvelaphi yakho ukuthi labantu bakhona bakhule kanjani yiziphi izinto abazenzayo mhlambe lapho sekumele ukuthi uhambe uye kuphi kumele ukuthi uhambe uyokwenza usiko amanye amafamily mawungenzanga usiko awakuthathi serious na kuma family meeting nje ilento le izoku-affecta wena lapho ngoba bazokukhuluma kabi nje mawungenzanga isiko nje udala ulahle imvelaphi yakho angeke bakuthathe serious bazokuhleba bazokukhuluma kabi bazokwenza uzizwe ungamukelekanga ngokuthini ngokuthi awulenzanga isiko lento lela siyakuhlupha-ke manje wena-ke ngoba imvelaphi yakho lena indlela abenza ngayo wena la uphuma khona i-identity yakho and wena so uyayilahla manje lena uthi wena u-adopta inkolo nenkolo nayo amajuda nawo anenkolo yawo mhlawumbe makungabe le nkolo mhlawumbe inkolo yamajuda shuthi thina sesi-adopta sekwela amajuda sengenze isibonelo nje ujesu mhlawumbe ungumjuda mhlawumbe naye wayene-culture yakhe wayenesintu sakhe bese sengiyeka lokhu kwami-ke mina sengi-adopta lokhu kwakhe angisho ukuthi inkonzo zi-wrong kuhle ukukhonza siyakuthanda kodwa manje makungakulahlisi imvelaphi yakho sekubuhlungu lapho makukulahlisa imvelaphi yakho ngoba kuzohlukumeza wena qobo lwakho sibonge kakhulu like ngobuhlakano siphe bona based on identity like you have explained everything necessary ukuthi abantu bayazi so esingasamarayza ngakho ukuthi under ithemba the hope like abantu abaningi balahla ithemba because of most of them balahlekelwe i-identity yabo along the way so they wanna copy abanye abantu nendlela izinto abazenza ngakho so overall esingayisho ukuthi kubalekile uzithole ukusiza ngani ukusiza uthini ukunikeza ipurpose wena njengomuntu uzoyazi into oyizele emhlabeni and uzithole kwawena ukuthi yini into like ofuna ukuyenza or ufuna ukuyi-achieve but lokho ukuthola kuphi ukuthola after zoyi-discover ukuthi wena umuntu onjani ungubani futhi lokho futhi akudinga ukuthi uzobe nemali khona uzoyi-identify kubantu ukuthi hayi mina ngumuntu onemali uzovuka ka sesiyivala-ke lapha ngizoqhubeka lana uzilana athe wandlula khona ukuthi singabantu masenze self introspection masizihlole ukuthi lapho sibona khona ukuthi asenzi kahle silungise la singenzi khona kahle asizami ukuthi singabantu abasha to trace our roots sibuze imibuzo kubantu abadala ukuthi kahle kahle sibuyaphi thina singobani sibuze izibongo zethu ukuthi singobani ithakazelo zethu ukuthi abantu abanjena kudala babehlalaphi bathutha bahlala kuphi yonke lento ukuthi amasiko wethu athini imvelo yethu ithini ukudla besikudla ukuthi kunjani silangazelela ukwazi singaziluzi thina ngoba manje sigcine sesingazazi ukuthi singabobani sizalwa ngobani siphumaphi ukuthini asisenandaba singabantu abasha siqaleni sibe nendaba ngokuthi siphumaphi siyaphi ngoba uma singazazi le generation elandelayo nayo angeke izazi sayivala lapho-ke siyabonga abalaleli ukulalela uhlelo lwethu uzovuka ka ngizwile ngazwa ngezwisisa ngiyamuzwa ngiyamuzwa uvukani kamajola ukuthi amasiko ayini ngiyathemba nawe lapha ekhaya uzwile ukuthi amasiko ayini abaluleke ngani futhi ayosisa kuphi kusasa ngibonge ukubukela ngiyathemba ukuthi indlebe nisiphe yona naze nathatha namkela nafunda ngoba ithemba alibulali kodwa ithemba liyaphilisa ithemba siphila ngalo uzovuka kawo ngiyacela lapha emakhaya ukuthi nisilandele kuma page wethu siyatholakala ku YouTube channel siyatholakala ku Facebook sitholakala ku Ember Squad Arts and Entertainment uzovuka kawo ithemba the hope